Asomu ya umwancho muligerirwe getaseni kia Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusingwe gene Jumapili ya unagendrete koba entoero kigima na nene gendrete kwegokya asoko bwatya emirobero yonsi me Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi na manga gendrete gokorekana imeyense ya Kenya ekerongo kwariganya semese AMAYIA CHINSA ISANO na IBERE eriyo nkomanye gatyari na kwariganire asenchera ere yobwinge kone ndrote eritkolya lero ni gomokonye bumurayi bwense Rigathi Gachagua amo nabarai bande gatiabo omonogeri bwebunkenene Moses Masika wetangula mugavana we county ya Trans Nzoia George Natembeya waziri bobochenu Susan Nakumicha ekatia baraibande bagendrete numusangirikano bw'amasabo ase kanisa ya St Andrew Kawa Catholic Church ime ya kwanza ase county ya Trans Nzoia nechinga kibaigwa baraibande bagendrete wikirana chinsemo ase emijega ya masabo ekero waziri wechsemi Ezekiel Machogu amona baraibande bakagera wikirana se ebunge nyaribari masaba aboigo ase omuchango bwe kanisa ngokwarigani eri nkomanya ina kwarigana iri asenchira ere yobwenge kerango kwinyoro bina sensemo ya Facebook nabo kugendera otonyoro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyoro wetera Ndizi TV News nabo kuyasoma wetera se website yaito wetera www.ndizitv.net eri otogendera gusanga asobwamo. Tariane EVERLYNE OSERO uriokoine kiachipicha neriogi chawe kera sentre ya bene nigakorokwa Abigael Nyanchama kwarigania be kugusanga na intwiko mwerio AMAYIA CHINSA ISANO na IBERE sentre yobwenge tokoya chaka bene korwa se county ya Kisii wase abarai au bakora wano waziri bwechsemi Ezekiel Machogu bakagere wikirana ase omusangirikano bwo muchango ase kanisa yige Catholic ya Trimba yogotoka sebunge ya Nyaribari masaba imeje county ya Kisii ase chinga kiechi nigo emisa igendreta se kaniseyo kerabona baraya barabawikana gusanga umuchango bo nabo igo amangana mange na gusasima nabamenyi be CHINSA mecho tigatorere naki emisa igendreta ase CHINSA mecho. Mwancho muri ibano muri keto Mildred Momanyi na bigete kambya se CHINSA mecho na chigotomanya na kiemeroberio erabe kego korekana ase ensemiyo totena nayo nigo monogeri bwebungenene Moses Masika wetangula abirga kobayinekeria abamenyi be CHINSA mo chiakitale me county ya Trans Nzoia na chinyomba chiabo tichiri gochia gutagurwa ne chingaki gati chinyomba chiabere chigochaka gutagurwa ase ensemo ya enyo gose ase ensemo ya Kitale prisons asabanto bagenderete baliya chinyomba cyabo cyabere chigotagurwa ababekire okwemurunganya kwabo ase abarai nakuganya babe bagokonyo asikire babere bakobera CHINSA mecho ase ege kabono okwana senseme yo wetangula nigatere na babekire mirobero yo chakobwatira na CHINSA mo chionsi nabo igo eserekari asoko enekia buna chinyomba cyabanto tichiri go cya gutagurwa nigaruro kubore ocyasa bamenyi be CHINSA mecho koba abatoyere rukinga kirichibu rigenderete koligi. Hakuna mtu kati yenu atabomolewa nyumba bila sababu. Even if the government wants to regularize anything, it will be done properly, with civility and with care, not to hurt anybody. Na hii mambo tutayatatua. Na mimi kama kiongozi wenu nitakuwa mstari wa mbele kuongea na rais na vitengo mbalimbali za serikali kuhakikisha mambo yenu haiendi vibaya. So msiwe na wasiwasi mwanze kuhama. We need you in Kitale. We need you in Trans Nzoia. Trans Nzoia is the granary of Kenya. You produce 1/3 of the cereals of Kenya.
You feed this country, and we want peace. Secondly, President Ruto runs a political government. A political government is conscious always of the feelings of its supporters and voters. You can't trample on them because there is tomorrow that you'll need everybody. Omurai wekiama kia DAPK Eugene Wamalwa nigagendrete kwene kiabuna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya nigo bogendrete gutigara obotingu gukwana ime ya kitui Wamalwa nigaene kirebuna nigo beroberetie boikiranu anene ase obochori bu mwaka w'ekirubibere ne mirongo ebere ne tano nebere asoko ene kiabuna babere bako murusi abisyo murai wense Dr. William Samuel Ruto akubwatkana no gutekerania obokoreri bubwerete asaba nanchi gorende ko abananchi kogendera guchandika kubwatkana nogo kunga kubugima nabo igo ase okomenterwa ebango nigo aganirie abananchi kubwatsia ensemo ya Azimio la Umoja One Kenya iliyoko ene kiabuna ense ya Kenya yaberege kurunkia. Na mambo ya 2027 yasiwape wasiwasi. Sisi tuko tunajipanga. And the 2027 Azimio lineup is the prerogative of Azimio, is the secret weapon of Azimio. Na vile mnatuona tumekuja hapa, tuko pamoja na tuko tunajipanga. Tarehe 10 mwezi wa 8 2027 watu wa Ukambani mkisimama na sisi, hiyo siku hakiangai huyu asubuhi na mapema Zakayo na ushuru wake tutakuwa tumemalizana. Mutaendelea kushika Stephen Kalonzo Musyoka na Raila Odinga na Azimio. Sisi tuko tayari kuendelea mbele hadi tuhakikishe we actually discharge the sacred duty of ridding this country of Zakayo and his high taxes. Hilo ndio lengo letu kubwa. Ababwatani korwa sekiombe kia East African Community Council nigo batwarete ege ikaro kiemeronke bere nebere kia Lake Victoria Basin ikaro yakorekanete ime ye county ya Kisumu okwana chinga kiecho nigo ababwatani ababete bagata onekerenga kia bekenene noko gaya na amakongu ayu aberega kwenekiwa usayo agendrete kwenekiwa ase Nyancha Victoria gatia makongu ayonga mo nogo nchorerea kwerire akoirera imirimo gutakorekana asenchera wenerete nabo igo ogusiria magima kwa bantu ekerabatere na emerobere mekirano ya chakire kubekwa asoko enekia amakongu nayu abere kawika omwerio singa kiecho nigo baburire ababwatani wasabari bagokora emirimo ase Chinyancha akwenekia obotoereru nabo igo obomo na kubeka omokia bogikirania emirimo yabo na ewenerete ekerobo igo abantu baburiwe gosika chimbebe. Where there are still some gaps for example, to create awareness, to understand the procedures, the regulations, is our work to continue raising such kind of an awareness. We also raising awareness to our partner states. We don't need to harass. Maybe we need to discuss to solve some issues. Maybe our people that are doing some, they can breach here and there some regulations without knowledge. You remember, there are no concrete boundaries in the water, and people might do that. What we are encouraging our partner states and our communities, our people, to respect our borders. We continue encouraging to work as a community. We are now at the advanced stage of construction to have a regional maritime center. I'm sure even here in Kenya, we are building some sub-centers, local and national centers within the Kenyan water territories, together with the other sub-centers in Uganda, in Tanzania, that will be coordinated with that regional centers to ensure we have mechanisms for the rescue and the search. Plus also having some, to improve our rescue systems, like having modern boats and medical boats, such that the exercise of rescue, and once we have accidents the way we mentioned in the morning,
Egati yabaraikorwa sensemo ya North Rift nigo bagenderete koboria emirubire mikira nuko bekwa ere koreta obwamate burobuya na boigo gukora obusaria bw'ekinginjo ao gati yabo obusagani no bubibwetu obwabere bokoenekiwa ase CHINSA micho gokwana nigo baruro kubore ochaso mwaziri bw'oburendi bw'emekidure Kindiki kwenekia bunango bekare ekambi ase CHINSA micho anena sensemo ya Kerio Valley elio kwenekia buna obusagani bwabeire bokorwaniwa nabo igo koreta obotoereru nigo baganire boigo okumentwa kwabo bisabo borendi ase okotinya oborendi CHINSA mecho ekera babere bakugikiria ebikore ibi byabere bikoenekiwa gati yabo ogoitwa ku munyanyimbo yomo nabo igo ogoitwa ku morokyo yomo. The fight against banditry will be vicious and will be merciless on these bandits. And we will scorch them out of these hiding places. Kama mtu anaua mtu mwalimu, anaua askari, huyo mtu basi ako tayari kupigana na askari. So therefore, hii issues kidogo kidogo, nafikiria hii kitu ya insecurity tuiangalie vizuri. Haiwezi kuwa wakora wanajificha kuua askari, wanaua walimu, wanaua watoto, wanaua wananchi, alafu ati Kenya iko sawa. Tungependa uambie waziri na anafanya kazi mzuri awe Elgeyo Marakwet kesho mpaka yule mkora tusikie yeye hapo ndani ya shimo. Hao wakora rais ameanza kuangamiza at a very high note. Saa hii kuna mmoja ati kwa sababu ameogopa askari wengi Kerio Valley akaenda kuua mwalimu pale Baringo. Tinga kiecho ni goigati ya baraikorwa se serikali ya gosebaria bagusire serikali ya Kenya kwanza ababeire bakumochia ekegambiro ase ukuganya guterenia emeruberio ye serikali na utana ndikyo negetambukiro kyo guturubania obokoreri na bigamagendro emergency ya Kenya bakwegerera omuroberio o e-citizen na gosobwa kanera school fees wetera e-citizen nigo batereno ino muroberio orachego konya abaibori korwase emechando eyo bawetera chingake bawakane school fees gati yabo oboibi nabo guchikokora amangana yobokurumi emergency ya Kenya nigo baruro kubore uchasaba Kenya kwenekya bunango sirabare emerobero yonsi eriyo gosikia ense ya Kenya busio pesa asa school fees kupitia e-citizen, passport, ID, hata kulipa title deed expenses na zile zingine. Tumesema itumie channel moja kupitia kwa rais through the e-citizen. And the only way to develop this country is the fight against corruption. Hii tu ni kulinda pesa. Kwa sababu kama walimu hawafanyi corruption, nani huyu ameenda kotini kupinga mambo mazuri ambayo itakuja isaidie wasasi? Wewe unajua wazazi kupepa pesa kutoka nyumbani kuleta shule ni kazi ngumu. Samani ilikuwa inatumwa na watoto, pesa inapotea barabarani. Tunataka vile viongozi wamesema tukemee maneno ya corruption kwa pamoja, lakini isiwe ni koti zetu. Sasa kila kitu wanapinga. Mwancho muri bana robotyo na rotreta omweri obwamaye CHINSA ISANO na IBERE kurinde na mange togendrete gukwarganiria ainende nacho kumanya senchera yo bwenge chikoraga CHINSA ikomi cyamugoroba ekerbona ndengendeto kwenyorya buna mu waziri w'isemi Ezekiel Machogu egati abarayibande niko litkoria rero barabe ase kanisa yeke Catholicia Riatrimba imeye bungenya ribari masaba county ya Kisii ase ogusangana bwatanya senseme yo anene ko bwatoka omuchango nensemo bono amokonyi bumurayibwense rigadiga shawa mana barayibande abagendera tasumusangarekana bwo masabo imeye county ya Trans Nzoia ayo ntingenderete gukwarganiria agose ningendera gukwarganiria ochikanyora nende chikoraga CHINSA ikomenta basauskara gendera kubwatemero berionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii asensemo ya Facebook otonyore wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News payona boko ya somo wetera se website ito www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwa mwiretriane EVERLYNE OSERO Abigael Nyanchama nerene kyachipicha neryo yicha wikeire asenchra ya bene twaro buligereri borobya nabo igo omubaso oromothaireru.